abum pi te na bon sawin ila ha ita bong phat phai pi wa pa pathin chu thangba na kapi masapen in tuni ita bong phalo pi hi ka chan dia jong do ma hi po in yon he chi topic hi ning kum 2025 fa pathin in hau pi na bible ka simna ko na itiha pathin adi ta holding dan pathin nung zui di ta heading dan ti ho in hil dan ho tuni ni kho hen ho bu mi pi te to hil khon ding ka dei oi chu chu jong le pathina pha in ai ho chung di sanena pha in mi tam ta hi mobile nei tawin tu chung thil su Iran le Israel to US te ka thu he ti ha he du hi in thu abui tan adi sana hi chi gam kai sunga Christian ho wing kai thailo pathin thu adai bonga ngai thailo tam ta om ding a hi in ain la tu ni kho hin ali ne neo e phat man tam ta ho in da thawin bui he jong leo han bahar lu lu wang kal su rong im deu ai lo le mu su sa sa ler sa sa tu ni off ni kho hin ka ki chol no me ti pum puma pathin thu ngai sa na za la hung kal su rong im deu so zo si ga len pathin ka thang wa in amos bung yet lang chu in a sim do khau ding ka ta san amos bit bung yet lang chu ni pi sem te le ve ni ta bong ni khu chung rung ding a hi gil kil le dang cha na kil hung ding e hi wang hi chu ta salam hello ding hagau lam pathin thu ngai chat na kil hung hading hi ati ni chi amos sim gau thu na sei hian anagui hung ta jin jong le tu ni ni khwa hi e ho perspective in ka ki vele hen hi ta bong chung hung theiring in din mun a omen aji chui ka le hagau kil kiti hi hagau an kil pathin thu lampanga kil ha kiti hi mi tam zani he thim lo ding hin example he thei pi penin ga ka sai le hen tu ni ei ho ta sai kim siala tiba kim siala ho in hu kai thei win ei wa ni khat le to pathin thu iza thiu hi example accident in tu taw he accident in tu win in mi du a choin a hi lo ina puza na thei inei ta po ve a hi lo ni tiba pum pi hi chat moi num taw ve ji tiang le chan pathin thu in ngai chat mai thei ai wa pathin thu ngai cha ti ni ta banga chu disability conditional hum tiang le pathin thu ngai nom ho anongol ja ngai thei ta lo ding phat hum mai thei na ai lo le pathin thu sim no ma amit a bible chang sim no ma sim thei ta lo i bolam te le amit ke su khal jam ta sa dam lo ji a mit chot nan alu khum ji a bible sim thei lo tam ta hong am ten mi chabang ma chu ti ba pum pi hi mang thei lo hi la pathin a ding a zam thei lo hi la wang sit na hung ding ting le chan hagau an hi ingai chat ti ngai chan the jing rong ni dei bang a in mu thei lo ding phat hung ding hi amos sim kau na sein hi ta bang phat ho om ka ai ho hon hom chai jing zo le han pathinang sung bial theya a hi na thu ngai the ding a tu ni khu chu khom theya yom theu hi pathin lo pi na hin pathin phat na hi e pa hi nga phat ti ho zo sin thang dom ka te tau he te tuni Salman topic ka han chu pi hami ti le Krista nungzui di ta ti thui ka sei no mo Krista nungzui di ta ti hi zon bungu sungai ka sei no mo do masangin thu kha la ho lim leo han in ye wa ko na hi atam zo hi kol le ba jong important lang thom mo he in ye wa ko na hi yung pin ha wa pa na hi Christian born family Christian in sunga ko na hung ping do hung sai lin hung khang lin Sunday school hung kai jing hawin hung kai jing a hi lo in sung mai cha hung thau kha jing atam zo hi de wa hi ai wa nga hi chan ga ya hung kilam kai nung ba jong hi atam zo hi ga kinung wat leo han kai ka hi ni tam ta hi ga kinung wat leo han i pathin ho da no Jesus Christa nung i zui dan ho hi tam ta hi ha samna a hi lo le tam ta hi bible ta ki tu a in a chon lo na ning a hi tu ni ko hin zon bungu sunga hin tam ta hin point zanam khat hin kitil khona ka nei no men ni pi le bible chang chan na simu te ni chi bible study ding dam ta hi in a chai ho
the Christian in Hova example patata la ro thiding ho so yung kitil khawding a hi English in sim nga na ai pau hi ai pau sang English ka sim ka het thei zo John chapter 6 verse 1 apa na 15 changkan sim ding hi Bible nei hon hatia na via vinang hi chi Bible ton ki thodu hi After this Jesus crossed the sea of Galilee and a huge crowd was following him because they saw the sign that he was performing on the sick So Jesus went up a mountain and sat down there with his disciples. Now the Passover as a Jewish festival was near. Therefore, when Jesus looked up and noticed a huge crowd coming toward him, he asked Philip, his disciple, "Where will we buy bread so these people can eat?" He asked this to test him, for he himself knew what he was going to do. 7. Philip answered, 200 denarii worth of bread wouldn't be enough for each of them to have a little. What are they for so many? Verse 10. Then Jesus said, "Have the people sit down." Then there was plenty of grass in that place. So they sat down. The men numbered about 5,000. Then Jesus took the loaf and after giving thanks, he distributed them to those who When they were full, he told his disciples, "Collect the leftovers so that nothing is wasted." So they collected them and filled 12 baskets with a piece. When the people saw the sign he had done, they said, "This really is the prophet who was to come into the world." Therefore, when Jesus knew that they were about to come and take him by force, make him king, he withdrew again to the mountain by himself. But in Pathebu Pitahan nang Sao ta sinding na lai hizong le apang pi ahi chanchukan sinding hi in a following verse wachu aban pa na point za kan saying hi alo ma topic isai ma bang wachu Christian zui di ta iti ma bang wachu tuni ni khoi ha ka sai ma bang wachu Christian tam ta hi ba me le si mung pi ahi billions of Christian hi na ai lo le percentage dung je ga develop religion perspective like Christian religion ya sang pen atam pen hi hichlai la chai ho jong number 1 kha hi real Christian religion atam pen hi na la chai ho jong kha hi uvin ai la punya I ki ho lim no pi pen u chi pem tele Christian hi sung wa hi iti pathini na ho wa Christian hi sung wa hi yung pin wa pa na Christian hi sung wa Jesus Christ ai hu hi kwa kisan wam kisan hi wa mai la ikisan dung suwa inki hil do hi lai bungup chang ni lan chi ga balle a huge crowd was following him because they saw the sign na lai verse 2 chi gal hin mi pitam ta chun hichima sanga hi bungup masanga cho Jesus Christ ana dam lo na su dam ai lo thil kitang tam ta hi mi pi ho masang ana bol cho hichi mi pi ho hichi thil ki dang bol chu amu le lam na nga so ki dang so ama ba ma thil ki dang bol na mu halo cho lam da nga sa cha cho they were following him because they saw the sign what he has done hichi thil ki dang amu ji mai wa cho ana zui khau cho because they believe him ki tilo chala hai they saw the sign what he has done ati cho tuni ni khwang ni example kala nam che hem tile Christian hi nung wa he ai wan Jesus Christa pathin hi ti ho wam na pathin ho dan hi iti ho wam number 1 ni tam zo hi pathin ka ho hi ho ing ga te kai han nang hi le example ahang pi ami pi he theding a cho pastor pa ho bung pastor pa lunglam ki khan ting hi lo le ama lunglam ka hi ting le ho bung lam ka ho lunglam ka hi ting le kadam mo ai lo le hospital kum ting le mi he thei ka hi na zal tun hospital ai hung ve thei deu ai lo lang ki thu pi deu he ta number 1 na expectation wrong expectation number 2 pathin how ki hi ni tam zo hen ipiti ne how wam ti le Bible ki sibhan nang ta na ki manghan na ho um ti kai le pathin phat thai ai bu in ti cho mi tam to ai jing ron ji hi cho blessing ding mai mai an ki faka ji cho
blessing ding mai mai ai lo le pathina ko na phat thei chan ding mai mai ai lo le pathin mung ki zui le kain khwa hin thilam dam thil ki dang ta ta hi kain khwa hin hung min tin chiting le chun ki ading jong pathin he de nong hin te ya pathin mung zui pathin ho tam ta Christian ai mi tam ta yum diu chu example ai ho chu example la ta na mi tam ta hi thil ki dang bo se pathin in ho ting le hin example la chu imasanga che hilo lai ma mi mu ta mi thil ki dang an bola pathin thu to ki tu hi jong le thil ki dang an bol ting le chan chu pathin la gau thinga ku na hi ya mo ta sana hi chi ai lo le organization ma hi lo le ki khop khom na mo ju ju hi la ya ai ho to hi la ya crowds mi pi ho hi ite hi na poi hi pathin zaling ka sei ro no me aji chu la ya mi pi ho jong hin jesu christian nat ki dang ho a hi lo le thil ki dang za chung chumana bol ho so amu ji wa chu ama nu hi ji le thil ki dang kamu be ding na thil ki dang kamu be ding ai lo le thil ki dang dang ka chung ai hu chu thei ka bang phading he ta mi tam ta hin jesu christ ana ju hi chu number 1 hi mi pi te na bol chu amo ta bama tu ni nyang tu ni khwang hi christian te tam zo he pathi ni ho da no hi thil ki dang dei ji ham ai lo thil ki dang mu nom ji ham in khwa thil lam dang pathi ne an boarding dei ji a pathin ho mai mai pathin ho di ta kilo in hi kha diu hi ni cha bible la hi te kya na kin le hi en bible la sang nga gi in no mai chapang ho simlo a cha sang nga hin approximately as ga sin form le 10 to 20,000 people ong hi ri hen chapang le no mai ho ma cha la cha mi sang nga jesu christ ta chan chang ha le nga chu phat thia na bo a mi sang nga chu anava va se chu ai le anava va se chu la yang chu la ya followers disciples ki ta ten disciples ka ti tin hen 12 disciples sai ju so many ho ka sai na hi po ama chu jaw nan te jaw na like 12 disciple ho hi lovin sai ju ki ti ho hi disciple ki ti ho hi la ya mi pi zo si jesu christ ta thil ki dang bol ho mudinga vedinga ho zo si le a hi lo le athu sai ngai ding ang mo zo si ka sai na hi bible lang sai na hi en lai mi sang ma ava zo a chu isim su su le hen thil ki dang mu pha la chu la ya mi pi ho chan e ama hi bible lan ki sei thim ga ho na sei prophet hung hung ding thim ga hung hung ding ki sei chu hin te athi ta lung gel wa ama hi leng ki tung do le hen la ya cha mo khang la ya chu roman empire na roman te khot nu ya nung lai ta ji wa chu jesu christa thil ki dang bol thei alo pi in ama hi leng di ki tung do le hen ichung wawai wa hua punin ai hu to vintin free with the freedom mude ta amo expectation so chilki dangan bola chang ha ho nga ho tam ta an su sa jawa sama nam phua jesu christ hi kai lu na israel ke le ma tum do ding hi anagut ho so a sai do lo wa e ma paka yesu in alung yel jo si cho agal mu pha na chu ama le ma ki the do a anazam ma anada ha ai le lai mi za dom ta kha chu adal ha zo zo wa chu mu thi ma ki the ro zo zo wa chu mu chung la khal do zo wa chu ipiti tam te le hilaya chilki dang via hu ho zo si chum jesu christa ho ki ta chu ai le la ya ho mi chu lang um ta an hol ki do ta chu an holu am ki ka lo ta chu aji chu jingkal hum tholo hen agilu kil ta chu example agilu kil breakfast in lo ta chana morning a chang ha su sai sa cha ani aba se no ta cho ele jesu christian da pha pha na cho chang ha su sa pa jam mu zo lo ta cho am mu zo lo an ho ta cho am mu ki lo phar ba cho jesu christa cho a ho le le am mu lo a se ji te to lo khom ta lo cha lung bang ta cho ai ho ki le ai ho din nung ga se le ini akun do na kha cho ki ho ang ki hol mo tin la chan bu ngol ding a tim ding a hi amo long gel cha pram tele tu ni bu ngol ding ai tai chang ha sim ding ta poi di ding dan hi chang so mi le li lang chin le ga so la ya jesu a ho lo hi positive lang hi le ho lo so jesu ho lo hi chil dang hi lo so chang ha le ki chai ta na bu ni na dem lo sa ji chula ya gam thip gam chala au no cha city sung hi lo so gam thip gam ma chu chang ha chu ani om cho
Ele Jesus Christa mulo phat wa hi kung chunga kalova Jesus Christa hola wa le ta chu wa le aba je sim su ke le hen Jesus Christa ro ki su ta cha chuin am hon dilin galang khat panga agamu uvin rabai ti a hilam na sun ham ati win a hi le chuin Jesus Christa Jesus nam ho chu don bonin kai man nam ho ta pya ka sei ti ni hi ve mial chi na ki dang nam mu ji u hilovin Raja Patian ngai na chang ha na ne ji wa bo pe ma nei hol wa hi Jesus Christan alung yel lung put di lo zo si cha he su ke cho mi pi tam ten Jesus Christa ang hol cho ama na ma mu cho pe ma nei ta san ji wa nei hol wa hi po in pe ma nei hol na ji u hi chang ha na du cha ji bo hi ati cho tu ni kun ai ho a den ka ki vat ka han na ka ve ka ute Ayo jinjong Jesus Christa Christian hi wa pa na pathini ho dan ga avele hen adi sanan na tong ho tiuten nai tong win city sunga hung uvin nai to hi atam lo summu na ding ne le cha mu na ding family support zone na ding a hi le I taw na man dang win point mo ning ga ko ile hen mi tam ten taw na hen man ting le pakai phathe nei bu in ne le cha ka ho na phathe nei bu in sumle pai ka ho na phathe nei bu in kaji ka cha in sung ne le cha ka supply zone de ta tam so hin taw na phat thei bu na dinga he phat thei chane da in ho lo hin amo ta banga hi ai ho zong hin Jesus Christa ta san ta lawa Jesus Christa nung zui di ta hilo hila ama nung zui di ta hilo la ya disciples ho banga hi ni pi ho banga hi a phat chun na ding bo a oi ding bo ba Jesus Christa na ho lo hin ai ho jing tu